Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat tanggal 18 Desember 2020, Saudara Kausar bin Abdul Aziz, saya nikahkan Kurniati binti Abdul Hafid yang walinya mewakilkan kepada saya dengan saudara dengan mahar seperangkat alat sholat dan emas 1 setel tunai karena saya terima nikahnya Kurniati binti Abdul Hafid dengan mahar seperangkat alat salat dan 1 setel emas dibayar tunai karena Allah. Pancajirino tungkari watakalemu nulle purani totoku tosi padua siruntu kuri pancajirino tudang riwatakalemu letu capana rilino si padua materu tapamu nakapaku si rupana dena pada iya rotan rana topuri sito matamu namataku allo siri polo dua mapada bungae si bawa dauna alemu aleku pada mudani gori masih di tanrana si toto pancajirino engkari watakalemu nulle purani totoku tosi padua siruntu uri pancajirino tudang riwatakalemu letu capana rilino si padua materu tapamu natapaku si rupana dena pada iya rotan rana topuri sito matamu namataku allo siri polo
pada